हेलो मैं जयश्री मिनी किचनলৈকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ सीजनल फ्रुट्से हक बा भेजिटेबल्से हक तक जदि आमी संरक्षण करि राखों तेन्ते आमी अफ सीजनतो तक खाब पारों बा अफ सीजनतो तार फायदा उठाब पारों। आज मैं तेनुका एबिट भेजिटेबल्सर कथाई कब विचारिছোঁ। এইকেইদিন खूब ওলাই আছিল আমাৰ হাপনি বাৰীত তো ভাবিলোঁ তাক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ। এবিট চিনি চাগে পাইছে নিশ্চয় কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।